100 Spartans sisekhona bafowethu eLinville eMalahleni lapho khona igathering enkulu sihamba nobaba uKakaramba Foundation nawo wonke umuntu omenyiwe lana uzochaza baba uKakaramba ukuthi yindaba silana kuzokwenzakalani. Baba uKakaramba kunjani? Siyabonga bafowethu, siyabonga ukuthi nikhona. Yes. Siyabonga ukuthi niscover le event. Yes. Igama okhulumayo uThando Masango Yes. weKakaramba Foundation namhlanje sila eMalahleni Yes. Linville Park eSouth Africa eMpumalanga. Yes. Ngoba Spartans national. Yes, national. Yeah, so we have to be specific. Yes. Ukuthi sila namhlanje kune prayer sithandazela iGBV isubstance Yes. iGBV substance nama drugs. Yes. Yeah, Yes. so support abomama because abantwana banama rehab laba ngaya khona. Yes. Abazali baya kuphi? Abazali akukho. Siyazi ukuthi siqala kancane namhlanje silana bazothandaza, but that's why we here. Yes. La sizolungisa lokho. And I can see khona futhi abafowethu lana abanengi. Yes. Babuye ethembini sithanda ukubonga babuzulu for lokho. Yes. So that's why we here as Kakaramba Foundation, Yes. another Christian based organization. Yes. Siyabonga for umsebenzi omuhle ngibonile nani bafowethu nani ni part of this the yes. second annual prayer. Yes. So Yes. sithanda ukubonga ukuthi namhlanje kusona. Yes. And united as a community senza siyathandazela yonke lezimo esikhona. All right, yeah, bhuti wami eswakala. Maye bhuti wami engifisa ukwenza mhlawumbe okuyenzoqhubeka enizokwenza in the future. Ngabe mhlawumbe ngaba yini kuze nalabo abangafikanga namhlanje bakhona ukusebenza ukuthi yes. Yayibona ibhale eMalahleni second annual prayer. Yes. So esingathanda ukuthi abantu beze to grow the prayer ibe inkulu. Yes, yes. Asitshele ukuthi what can we do Yes. to improve the situation. Yes, yes. So ngiloko ukuthi abantu abathandazi noma ngabe kubuhlungu kangakanani Yes. sithandazeni sibone ukuthi kuyenzakalani. Yes, ngithanda nokuthi kuloku ni involve kakhulu ama parents. Yeah, abazali abekho, abazali balimele. Yes. Umzali ulimele, abazali bethu balimele, abanye bayangala amasonto, abanye bayenza. Yes. Mina wami umama namhlanje uphethwe i-high blood ngenxa yami ama-drugs. Ngikathiwa abantu ngathi yimi engibakhethele. So that's what this is about. Yes, yes, yes. Hayi cha, Kakaramba, bhuti omkhulu. Thina siyabona umsebenzi wakho. No. And solo kancane and uqeda kuloko siyafisa ukuthi ngathi singaba nawo futhi amanye ama leaders or amanye ama community members analysis analogqozi lokwenza lento oyenza because really umphakathi wethu is falling apart. Yana siyabangcwaba abantu abasha ngama drugs abanye baboshiwe abanye bahlezi babaleka bagcwele estradini kodwa wena ukhonile ukuthi at least uzama ukuthi wenza something okubabuthelela ubabuyise futhi elayinini baphinde baphile impilo right like yini into ekukhuthaze kakhulu yini into ekwenza ukuthi ngibhema ama-drugs mfethu. yeah Mina ngibhema ama-drugs emphenini. So lokho ngingenzela ifima, ngingenzela imali, ngiyenza ukuthi nami ngiphole. Yes. Nami it's a form of thanking God. Yes. uNkulunkulu ngikhiphile nami kumele ngumkhombe nami ngibe khona for abanye. awungadlanga kahle madoda nabo for sure bayazi ukuthi nanoma lo okhona oyi1 or abayi2 or abayi10 abasenza bayazi ukuthi mzukwana sifuna ukusuka lana ukhona umfowethu Kakaramba so Yeah, mina ngisi-social worker, angina rehab but mina ngikhona ukukutshela ukuthi kuyaphumeka. Yes, Ngitho yes. ukuthi i-down liyabulala ngithi mina zangikile ngibulela ngayenza 1 2 3. yes yes I'm an yes anti-drug activist. yes yes Ngilwela yes konke lokho. all right na akuyaswakala bhuti wami manje bhuti wami kule side leli nethi sithi uphuma kancane kule side leli ezomthetho because nabo phela abantu kumele basincede kakhulu kuloko uthi mhlawumbe umlayezo ufuna ukubatshela wona ngale nkinga ekhona ingabe yimuphi. No, bhuti wami ngiyawuza umbuzo wakho but mina I can't comment that far because mina ukhomenta ngokubhema kwabantu. Yes. Yabona. Yes. Bona maybe if singathola umunye mina ngikhomenta ngokuthi nge-awareness nceda abazali umthetho awudlali indima yakhe. Yes, But yes, I can't yes. comment more. Yes, anyway amagama nawo lawo lethi ukuthi umthetho awudlale indima yawo sifuna nje lokho bhuti wami. Siyathokoza. Thank you, siyabonga. Siyabonga bafethu, siyabonga.
siyabonga bafethu nani nenza umsebenzi omuhle siyawuthanda siyabona umsebenzi wenu bafethu Ngibonga thina bhuti wami and nani sathemba ngiyabonga nayo journalist edethemayo siyabonga mfethu Bonga mina bhuti wami, i-country yethu lena at the end of the day, uma ngaba siyilungisa ubani. siyabonga bafethu.